ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid kat kendai kanoy kun persya ya kenika klam cho beli di barok nya ini bepor ngadon ban kapat ban acung nuku jadi hantam di orang basnong para orang basnong ke barang apa ka bodar dia ka unitif apa ka raj untung ke ngidon nak orang basnong di berat di gam nga don hang ni nak kuat ban penpau ia ini mat dan itu berkat di pengadon ban tentu ya di padbak barok diberi kepok ke kan berdar ini sama hak orang untung ke bagi sukot jika kataga blok tu begitu sim ya kan dengan don man acing mut hak di kepok hoj kalau don sisa sia kepada sia hak cenut art lekari kebakini ki tulis itu asam kila syok kila dat untuk kila ingut disamlah dengan kok kesno umroh ke kalau ada sisa kecil atau susi yang tentang seni itu dong sisa kesno tam ke sisuk kemudian buat nilai yo di kampung kor di mulai melumpan di perang sementara ini kenapa dia diciptakan berkenal kepada agak step aku sauteri nak kalian cungki SP diberi tip ya kan hari itu marmar ni mara kita berhasil bat ni perpau kita kecil sukuan ba ini ki Arlian distrik dapat tahu ya ka hari itu distrik pada karbu distrik di dalam itu berarti SP itu ila shim ye kan kalat ban ye keren ye smut uchumut na ka banta ki ka somsuk somsang ko sungkanika cheka kengadan ban tepat kuni namar ba hoy ni isya ba hangku lawan ra e ka sukasan ba na kalian sungka karbi anglom lang ba SP ular ban wendo ikut tulis di dalam rumah per dan kalian sungai kom presiden jungka sentuh rumah senang nadong ban tentu kami suki di Padbak Barok di Nusung senang bat hantam di para orang senang di bersih kecil nomor hari itu ini isu di kor dan midon bisa ikan sentuh kecil yang kau di bania pelang lah kalau ke ekspor ke apa habang iya kecil kebetulan semua ya tinggal ya penting bagi suku semua jangan ada perkan kertas pemilang ya barok namar ba ya kenikah nak kalian sunti Arlian di speak di depan ya keren Yusuf pak lawan tu di kulit napa umur dan kalian sunti di Padbak ya terpak bang idon ya kini kesentuh ke bang ila ke bang idon ya kecil klik nak bentak kat satu lagi senang keberan apa ketika anggota ke bahan program itu ini terpak idon ya kecil terpak kuning naruh ki Padbak senang terpak bak long ki beriu ke golong cai in pek in mi ha ya ke cincia ke belak dep ciang ini ya kelet no ika bangin pek banyak ke bakini ki art distrik bak hantam ya ki arcelahi makin sim ya kan dikalan ban wanra ke suka sanya marngidon hakan ke por ya kan kapor ke baki arli suka kila dai sisa bak cil keren bang penbik no putusan na kalian sungui ki Padbak ngim dai ban ya konflik dan konsumsi yang long tu cai bat ni long tu ke tiba sim ya ke bulong ke kor ini yang de kalau di sunkan ini sentuh orang kan sokar kan ko beri dari panle
ibu itu nak kita sencuk ikan kemat. Bat kebaan ngadon ban ong komni hoy idon sibun pi kenpun idri. Ni ichi saya lah kumpari ke cakap beliau kendo bersiap. Tengah bu pada ia kena kecepat. Sangat kebetulan kena kendet po. Ngadon ban ong komni. Nak tepat lem. Ia ki kenpun sen halang boker. Kabang ngadon ban ong komni. Hoy kipot dan ngabu ikan ka cing sunguk men ba kiseng halang sisa ki sim lang ikan ka kampan sim ku cikli ban kitli na ko ta ku sa kitli na ko ta sari cekin riu ting iba ka diga por ka ba ka sokan ko sim ti ban ya keren na ko por ban pedno ikan ka yo ku sa tang sudon ban pa kun na kalian cung kiseng halang bago lada pidon ban ong lada pidon kam ban kren na ka banta ka bota na maringi don ka sinchu ko ba tusim ni kini kam ban ya kren na ko sektor la kalong ha ka sinchu ko bangidon la kalong ha ki bor sarkar la kalong nadu district Maribhoy bat hadu district council bat hadu sarkar hingi yai de ko bor sinchu na subo ikan kicing kapang na kalian sengakum presiden sungguh kesencup ba isen halang baro lada pidon kami siapa kini iri abad kita di borra ke bahar apa ka rajam tun semua badia kenduk lem bat badia pan sumut lem na kirong ba isnom kudodan hati isnom bat hamtam ya kesencup kawan ini badia sentuh cimut lang suah bengin le ya kanu kam kaban idon kam ban le apa ka haji borda ke choli ngadabu ikan kisi pa babarok na doki paiba kinong susnom di samla ki bodong haki snom do her tentang samla ki bodong hapo ka borda ire bangubu si kepat sem balang do her ki bodong hapo ke cela miklia itu miliape ikan ka sipor menta bangin wan ra suaya ka cingsuk wan ra suaya cingsuk swa bangin poi seken ka siapa ni kebentak ke bakal sarkar akan simpan terbaik putusan juga celami kalian bak asam pingin sipit pat ya ke bancia hak hukum kita pot pingin ya perkat pada yui tentang tentang kini kecil depan sepi bak le saya don kibot keno kibot tok nama kecil snupian keren kecil pot ngai balada ngimla so panukan rai ke sungsuk susngan hak hukum kini kupor ke sarkar kerle ayu abang idon pedeng kecil rumah ai bakini ki ar sarkar ki sudah disuai kini kan bangin la bantun be iput sam dan wasuk bat ke bawan ra abu kecil job na ke beta kari pecah berdeu kecil job itu kendau siap ba ngidon kam sisiaban penbaik namar idon sisia ke rum penram la sau ku kendai lagi senam ta ni iswa hakabot tungka sarkar bekerja keren suku jumut kampan penbaik jauh putu sam uba ikna ngabu ikan kecil terpas dan kalian kirong ba senong borok di bopet di i hati social media di per semua bania sim bertalang ngana keren hakan kepor na kabentaka sucuk di berpawai kecil smoki nama shifting yo mi ki ba susi lan ni syakmat na kelem sucuk la de bale kelem da tip lang de sucuk tela de chia pat kalo na kalian sungker sucuk ngim don kecil kikli tengah subuh tekan kecil tepat population channel